Ассаламу алейкум, жалпы жамаат барыңыздарға кутман таң. Жумуш башталды, бирок кисартыбыз жок. Минус 10. Что делать? Кисарт жасатылды окшойт. Эй, тумандар, мына иштеген автобусный парк 20-й. Олар бар да водительдердин машиналары. Тумандар, по делам менен 3 заказ менен келдик азыр Москвага. 1500. Пока 1300 екен. Комиссияларын алып 1-2 менен берди. Маскага деле уже үйрөнүп калдыкпы. Через 300 метров поверните направо, а затем... После обеда покушали, сыты. Та-дам! 1.8 менен. Бирок по делам, да? Через 200 метров Бирок по поверните направо. делам. Так, 27 минут. Спасибо за поездку. Пожалуйста, убедитесь, что вы не... Дальний подача 11 километрдан. 35, kaçtı 36 minut. Спасибо за поездку. 1500. Оплачен. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения... Пассажир написал. Так, пила Discovery. На табу. 3399 рубль. Лобзиктер 18 миң. Табу. Супер. 11 минут. Пылесос ручной. Пила 8 миң. Шоколаддан алышым керек деме. Фонарик 2 миң. 300. Батарейки. Аккумулятор. Да. Любой нәрсені табасың да. Степлер екен мына. 10 миң. Works деген фирма. Так, мынау не екен? Ножницы екен. 15 миң. Жақсы нәрсе екен. Тоже комплектациясы. Мен мына пила алышым керек. Пила Сабин
капельная 9 миң, аккумуляторный 30 миң. Ночи шуруповерт. Шуруповерт. Такому. Табо. Так, телефон чекен. 800 килограмм көтөрөткен. 800 миң. 7,5 миң, 8 миң шундай экен. Болгаркалар 3500 дейт. 2300. Карес. Да. Торцевая пила. Екен. Ең арзаны 2007. 199. 4300, 4100. 55 миң колтуктан. Балон тешіп еткен де қараңыздар. 57 миң. 66 миң. Не деген бұл? Жаңшыла жазап қойып тұр уже. 5 миң, 6 миң. Арчалар 15 миң, 8 миң, 10 миң. Тавақым, неге 10 миң? Üç minik. Obi magazinin içindeki tavırlarda bir katar görüp çıktık tuğanlar. Obi Ikea bu yer çoğun magazinler. Bir çetin görüp çıktık. Afganistanlık tuğanda alıp geldim. 24 minut. 763 rubl. Тағы майда чүйда заказдар болды. Бирок по делам ұрып жатам да только. По делам. Ауғанстанда абалы ор дейт қой. Так, туғандар. Апрелевкаға Ленинский 113/1-ден алдық. 9 балл көрсетіп жатат. 6 миң. İşte biz бүгүнгүгө моту көрүүчүлөр 7076 рубль 15 заказ аткарыппыз. Saat 7:35. По делам көп жандырып жүрдүм бүгүн. Чтобы пробкада калып кетпес үчүнчү.
15 заказ 9500 болуптур. Яндекске 26%, почти 27%тан алыптыр. 2583 рубль берип, паркка 191. Яндекстин пробеги километри боюнча 230 километр жүрүпмүн. Машинанын пробеги боюнча 312 километр жүрүпмүн бүгүн туугандар. Эртең көрүшкөнчө туугандар, саламатта калыңыздар. Каналга подписаться боло элек туугандар, сиздерден сураныч подписаться болуп, лайктан басып, видеолорго комментарий, ой пикириңиз, сунуштарыңыздар болсо жазып, бизди колдоп, бизге жол көрсөтүп туруңуздар. Коңгуроочону басып, всени чыгарып койсоңуз, всеге коюп койсоңуз, сиз ар дайым бизден чыккан видеону биринчилерден болуп көрө аласыздар. Ар дайым пайдалуу, керектүү видеону жаратканга аракет кылабыз. Ар дайым сиздер менен мен Шербутоев Чыңгыз.